yenko kumase wokai se na wochwetwe mu ya na mebebo nkomo bi se sukuni akwada baako ene police ni bi akwakoche ba obi akọwe no amenu eno no yesi video bi likia na police fo hwehwe mo police ni na che no no na eno no mame mo mutofa kakra bi wo mo kire se eye abamu no e wo level 400 no e wo KNUST eye jowo osewusu eno ne police ni no ekokọbọ sabra no na police ni no ye kase no asem no police force mo di hu djuma na yenka bi nhemu o yesi suku fo makomako ensia mamu a asa kwachi abewa baako akọbọ no gala KNUST ho no ma o na watwe ye mu eno so ho nsema ba enya sam ketwa na ade agibre na tie nchemu no wo mu chese school for ensia yi wo mu dinie Patrick Fosu Adrian Ninoy Kweno John Wilson Kingsley Asiedo Ando Dodona Fan Foster Thompson Inti Eric Asefua wenum ani a school for ya omabobra na yeka ho asemi yeka say no wo mo e remand e wo asokware mampon district court na etena asem no so remand nkwada ensian na court no na Samuel Kwansa ene judge na wotena dwam na asem no nyina ne say Patrick Fosu no ne wiwi ne girlfriend ode no school mu honom and ono a setting the girlfriend no up ema ono ne nafufu enum ene ne kodaye na abaiwa no edi ne nsem we nyina etudwa no kwado bofo kopie mu eye NCP Kofi Blagoji ena eche se abaiwa no se busumi etwem ne da na to so dio no na ye 24 no ena reho se bo esiye na oho na ne boyfriend Patrick friend say anya bia ne ye frɛ BBC gemra na memisa ye frɛ brofu ye se tresom na sa tresom no ena na aye Patrick ekobisa baba we se tresom no wa ye bi pen wa hunu na ni to sade etia na ena o se onye bi da ena Patrick ebisa se wonye bi da de a woni beje ho se bia ye beye bia na ena be woni si da bi on dia sa tresom no na ni nyu ho onye ena Patrick o se o ka se wonye no Patrick insist ase chenchena o munye tresom ena o se wonye tresom no na mema say tresom no ne chese oba ba ko na bia mema mienu me de na se bia mema miensa me hye da nim de ban ena wo kan ge so wonye o so wonpe 3 ena wo yes nka on experience no so wonpe na say ye wo Patrick na wo pese o we no bia one on one dia wa say ye me so omo yodada but 2 on 1 dia ba say bia wo kwafa na fufa be kan so omo ne meye ne dia onye ema waso kan ema mo nyina mo gitu mu ma mo nyina mo temo ho asese bibisa ma waso ho no ma na wo friend say o nsia mo nyina wo the same hostel ho no ma o nsia wa bonten wone wo didi nkoma na ase ge o ka che ge so nkoja wo ena so wate che no kwa ne ase ge na adwen ba na obisa say asema na wo kan na wo peso do so yo dabi ento so mo kwa no mo kowura dan bi na dan mu osum ena ja oye say aja so obi ne boyfriend de wo mo ye ya na jo mo ton paso na omo yo awi omo ho yenka na sa no so mo wie no so light no to say empa ba ko san sidanim ka ba bi oni Patrick ne koda ye no enti o hyeso na bema nipa foforo da mpa no so ye bema enti cheso no ye no ka again ne to mpa no so be preso on pe na nipa be se enan abeka mema nan abeka ho enya intense we no by heart ni we keka no omo riga ifi from omo we no wo de hye nipa nsia na Patrick igina ho ento so omo wi ni wie ye no ena omo koye omo nyina adwane fi danim na omo koye afa na Patrick ebepa na chew but opa again na chew again na nye chew pa na opa na ntu kan sa wadi ni bone ento omo chesa bewe ye ACP Kofi Blagoji o ye ko no mema ensia ena ne da sa na oba baako tripe sa we wie na we fu aba mema ensia no ma chechire no because wo wa ho ade no eya hia obetumi ni mema ensia e de asie ni nyina na Patrick ne gya ho hwe o ne boyfriend o hunu say ne boyfriend o won wo campus onene te no no gina ho hwe the guy is crazy yes how eti owie ya no ena ne ono abo amane akoye ene ye so ko school panyifo ho ade kwato o manim ena wo mo frɛ emamu amienu anedi kan no because so Patrick Fosu ni Adrian no ena wo mo di ka to nsa frɛ mo wo so ba na wo mo babo nan na akadedin ena ne school ni panyifo sa asem wo mo ntumi ntina so ena wo mo de kwama KNUST police for no ena asem na akwakodi court enti no o mama awura no eye medical form e so fa kwaya sabia no nkɔhwɛ ne ho enti the boyfriend on ne campus Patrick Fosu akɔkye ne nafofo nan aka ne enum aka ne ho amoma be sese girl no na de aye by force so obinya tresom aye by force eso obinya tresom de bi na tresom no kwa so fi ani je bet
me de matete ho asem enti no minim ase bia obaba ko na mema miensa na bia afo ne memante no trisom no efri he ebi muso ka se bia nka ma mienu ana se bia ma miensa na be ma bako wahu oye ha kakra na oye ha kakra na wanda bia omu nyina yi omu ne mle omu nyina dampa so enti wa bia na wiase ne kɔ no eno kwa na choices onipa ne se mini interest se wate ase a eno nko but say ose na ninje ho woni na kam na choice na ninje ho na de no a de ko wura dansum mu ene ne kwa system by force no oni ni wie ya na ba ko ka ho na ebia samba enan so ba be ka ho na nti kwa ya ko university si je nyo mu nyina eya na kerosene ehwiegu o madwen mu a na o mda kotel so na sa yen why kosku kosuya de o hye ayelegon de safina de ono so akoko ne pro free Canada aba eno so odamu yo enti school na mu kɔ na university na no obra no mo bona bonten ansa no mo da ko university nim anate sen kosuya de na wo na odamu yo gang rape ni pensia obi abaiwa nyame kra na bo aga yi se omanku no sasa ban se ni to omo so omo wi ne sa no mo gya no hodom no na nko kana no atuma na kyese de ho ana wakana no atum te ho enti nyame kra na abo awra yi so onya ne tididi ma ode akwa ba mane enti police fogusu eye hwehwemu awa sasam no so no eye daily guide katafetu sunsia ana asemwe ewo no na ma memfa wonkwe na yenhye ensafofro mu ene yese Japanese bi so na yache no yese romance scam we no romance scam yenka na no so katafetu sunsia ya na Japanese si jo no watena ho paint wo de meka na wabo ame Morikawa Hikawu idi no say let me see je kire me Judi idi no what you say me kire me Judi body ni bio Morikawa Hikawu yini mako mi Morikawa Hikawu. Oh, you're not pronouncing it well. So me born year, send the Japanese for your born no. Mama. Say Bobo mama na me Judi la. Morikawa Hikawu. Eno no dey yemfa no. No. Yemfa. Ana Morika Hikawu. Be Morika Hikawu. No say fi dey no. Fi dey o say no kra. Martina abrantie na omo kire say ye kasa romance fraud and access scam na. Say bia nanka ye wo ha yi na bia CJ me fa nya mfato na me fa kofi na de say about him CJ wa nanka CJ ahu me na bia me wa ma no ni ba bi na CJ ahu me hu so me fine ge na CJ dada me aso odo me abi na tese me so me send scan de ma no afa me ko wi achi no na say wa scam me oboa na nya pebro pe me sika de na wo padi na omo chesa Interpol Tokyo ni Japan na wo mo edechi abrantie ya wo mo ache no no na omo che no ne yese na ne passport so no Japan aban no a revoke ye tumi wo passport nim no wo ma age e de afimu ya ye bosumi etwam no wo Ghana ha se na chese posifo edo na omo de na ekokose mu na wo mo chese Morikawa yi no ene enipa bia woni group nim no enipa mienu na wo ma bo mapo age wo mo $11,000 $11,000 womo enim ni edini de wom de ko nyina na eye fake nti no bia me wo ha me se me de abna poko ahwene na me ko de bo na me se me de CJ so ahu sabi no womo yeye na ho akwa ba asem ya ye kase no aposifo asomu a womo ye hwehwemu e wasam ne ho no na report no na eye 2019 2020 na eye posifo anya report no toatoaso anya report no toatoaso na omade achi ama Interpol abama womachi aye abrantie nti no so asam no ehwehwemu ekoso ewo ho no mo bepa chew wonsa eka daily guide asam no pepre na ewo mu obetumi akenkan na Burkina ya me no nyina ye na ma ye no ma ye to na odi traffic mu a eno na ye de release stress wo the traffic mu ana ne o hye de wa na wo he na ewe wo a no wa de Burkina ba ko bie gongon na wo no be a poison poison wo ta no ma na eboabo no a kire no e ma kokram yade bi eye cancer na eno no mo kire sa millet no ne milk no ne ade no mo de ye no bebre na ho no ma ya na asem ka wo ho eno achi so no ba bi a wo mo tena simpo no ma ye sanuane na tete sa no e ho na nkasa kra no asem ka e wo ho na eno na ye bisa senti se ye wo etis onim si last year June KNUST for so a report bi eti se ya de baye media meti he no kra ne se June dia last year June dia na me hunu KNUST report no na me je Burkina di I am a choice na
na pepa oh na me pepa na me ni bi da but me hu san krofo no enti traffic na me sha da me ye used to cause na fe na me sua di enti me san hu report na KNUS di ba last year no e na me de me jaidi enti enye me nwanwa se Legon University of Ghana Legon and so this research we aba beto abonte ene ya ka ho asem no enti your choices obi won ma obeye no ho aduro obenom na ade bibi obi won ma wano ma eto dom se no na eboabo no kakran ekokodu sa Council State no enti me se wa wache na bedru de rade ase enti we ya me media na enti ewodu wache na ba o aha enti we de mo fa sije de no be sia holiday wache e ba to mo chiro di ni ma Kofi Chodi ni mame. Oh, okay. Dikima. Dikin. Nyamishira o. Emuedu. Aha, nyamishira o. Thank you. Emuedu kama. We siasa na ne mo mura. Dikin nanga sawa ha. Dikin aba. So ka say o mo obi di aba. Enti dikima ye da se o ma mura na ye high. Fantastic. And the stories no me ni nyina. But I no time no crash. Da bi time na timi so sa anya botre. Story bi wo han ma me pese me yi e matiefo. Me do ko kata fa to so du miensa e wo Daily Graphic. Asem we mi ana me betena ase. E betire mu e de matiefo. Si je obekaya. Me busumi no mu. E na beto odwa se akronforemfo bi akobo hyen bia bia ye to gold bia for magudie. E wo asaman tamfoi akonipa mienu. Omuku security man no na womo bo akrono ni wie na womo apie no abrante bi onde no wonim de ekoso a womo hia no gate no na omo bo ni tuo enti sa akrono na ekoso asaman tamfo no enipa mienu na hye omo kwa womu ma police for beka say womo ye hwehwemu he o na eye memu June July August police for we de metu che ade mamo sa ye pe information momo na ya na mo ne kasasa ni nti ne ya na ye adwam kakra but hwehwemu we pa moye atumi ati nipa yi bi de nyame hya mo pa no ma mu hunu mu amode be ye adwuma no na ye kasai no enipa ya posifo sa ka wo mo no eye Moro Sado Aliu Osmanu Elvis Kwasi na Isaka Abdul ya dodo na fra no Baba Liman eti nipa nan na politifo ate wo mo esi May 27th politifo so ma ye hwehwemu awura corners na anim enipa ya politifo ate choma me che ba bi o mo cheche wo mo chese suspect e fra no Sado no wo mo kwachi no Kumase June 3 no mo che no ana Osmanu nso no ya no na mo hunu so obo security man ni to no it is alleged so na obo security man ni to kuno no ono so mo kwachi no akaten ya no ebe asese wa matemu June 14th June 15th na mo kwachi Kwasi no ewa aye Asamaitan fo kroni mu a ya chese Baba Liman so de mo kwachi no ewo so for like Kumase nene na sabna de ya ana omokwoche no enti police administration ne kire say wo mo ehye Ghana for boss asem wei wo be hwehwe mu akwakosi ase enipa wo mu ho wo nyina no be chi wo mo na wo ka say enipa na wo mo eka enan yi ho sase ate no mo ye be senso ana sensia wo mo gutu eye hwehwemu ya omo ye nsia ntimyenu aka no bosi fo so mo hwe mo che kwan bia so wo be chi wo mo na wonim say eye match boso mi wo mfimpi mienu ne edunsia mu na adwumadia na ekoso akwane abade ni ade nyina wosunya na airport no empanyefo ma no esensen wo kakra na mo say na runway no yade sinto bia ba ho na wo sempanyefo hye na wo mo siesie ho no mo na ebeboa ama ye yanom anaso bibi obekọ na kwantufoɔ safety no ye ho adwuma enti mpanyefo close no March 2016 no na covid na sanso bebo mu no na nka ban na akran koma wie dada covid bebo mu a ma nneoma nyina keka wie mu no na ho so adwuma no omotwentwen so sɛ ye kasai no omampani na nado dan kwa kufuado akobie first face na no ya kyese ye kasai no nneoma nyina da mu toten kama omampani sɛ wakasai West Africa has said no ebeba abaye aviation hub no ho adwuma na omuguso a omo eye no na wo hwemu a NCC no 52.25 million Ghana cedis and is come the sa project mu a government and na Ghana Airport Company Limited and na edisika baye ebedi adwuma no 2019 and na ehya ya wo mo ehwe nim sa bosumi krum na nanka ewo sewi akwa ni ade baye no but at the first phase no ma wie ya bibia dem toten ye mo mo ni adwuma no so de me de ebeka